Wathalangso Municipal Board atuma hinpen arnisi aparman wathalangso hiti kedoan kangkirpon. Kedamtang ni phaisir kep pre achiklo tapat along longle phelang charai kom nang jipu amen pen kachar pen ajok inut karlitang orivel timong apran kedam nang. Laso pen ajok pini wathalangso hiti angkang kedoan arnisi aparman pura kulat kedoan ada porphai tropen arnikangsam porphai pho. An inghapon nangjip pusi wathalangso Municipal Board Vice Chairman akehai Harsing Rongphar ahin pen tuning ripon wathalangso pen sukor singanse hamrena birta Kini ladak Wathalangso Municipal Board jurisdiction ang kangalong mane ating room inang kokba emergency pen kapasini pon lah hello kedamtang arni siap rang le stocok lo oriwel timung tapat alangli apran kedam ajo ini alangli apran kedam lake district mana border longli helang ajo ini pensi alangli apran cipinang kok lo lasi laslo putak kini emergency pen dak Wathalangso Municipal Board pucat kali jurisdiction anda Karbiang long ko ano ni laso ang kangalong sa pini alangli khasiatu mane chumangatu apran karmud de raja ini la situni non atau bayi kopen morning sam bayi koan ke tapon dalam tegala kangkir pon kangkir pon ol kalau yang lo kangkir pon ala so kangkira alam nang kelasi no hedna ini gitu jadi je onda Wathalangso pucat kali lo je la ke Karbiang long adang tibi lasi emergency pen todap bayi po circularang lo bayi po pen masini litu masika kangkir pon lasu alam thia bangke mainly ke alangli peran kedam ke kopene personal metar kali alangli jongjung alam thegan kali longli adu ya khoy alam pen ajok alangli aprandam di river timu lasi minggu kalam lasi dak kecitong an pini Karbiang long pulo tang te ajat jada khai da duji ho seta kado be khai tamela so alam thia putak bordara putak alam angke support ang kusi mili Wathalangso town committee vice chairman hinpen ke mane Wathalangso Municipal Board angkang kedua rata pananta chuning rilo lasi pini toda bayi popen morning saman bayi po long an lapen bayi po api aku ning duk cepeklang alam ke ini tu arning sam bayi po da kado kabe citong anaras tame isi kondolen made alangli pan kici lo da putat kacikimo padu izin angkela border issue lama puthake apara long sampot mane along kapre kame dulo labangso alam kesi giding pen hanang nal hin ditela lambang ke lake border lambang ke dam jok lo je Wathalangso long kusame nogong district penta dulo banta Meghalaya tu mane Karbiang long ta dulo Karbiang long tu Nagaland border la sonta dulo sitame penang an adim abang ke disputed area pupenajok sitame 19 ko lo 51 Karbiang long district long lokpen the 1964 and inkan jitu gadget asam gadget ke pas kona tengpen laso bangenon ke laso problem ang ke solve sitame Meghalaya khanduli adung tapat wadin long pia posi sol ndene la bangke angsong karjap angsong kedua porti ngirutum bate pendang lok MP la bangke angkela labangso border long pikir kimnya phanti pulo tangke kopisi sai deng nang lasu bangke law and order itu 1964 gadget ke pas ateng pen lasu ateng bangke ini tum 51 aningkan ya asam sorkar panel bangsa along li ini tum hanang iki kali central government pen gadget ke pas tangapot lasu ateng pan ka ini pin kelong nei Wathalangso নগর কমিটির পৰা জৰুৰীকালীন আমি বন্ধ দিয়া ফলত ইয়ে হল যোৱা এটা দিন আগত কিন্তু কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰ তাপাত বুলি এটা ঠাইত আছিলে জাতিগত হিচাপত নহয় যিটো এটা বৰ্ডাৰ হিচাপত সীমাৰেখা ফলত যিটো দুৰ্ঘটনা ঘটিছিলে আৰু তাপাত এজন অৰিয়াল টিমুং তেখেত মৃত্যুদণ্ড হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ ফলত আজি আমাৰ Wathalangso নগৰ সমিতিৰ পৰা ধৰি
অনেক কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি ঠাইত আছে সেই এলেকাত আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা 5টা সন্ধিয়া সেই এলেকাতখিনি বন্ধ দিয়া আহ্বান কৰা হৈছে, বেলেগ ক্ষেত্ৰত নহয়। গতিকে এই বন্ধ ফলত জানিব লাগিব যে যান বাহন পৰা ধৰি মেডিকেল আৰু স্কুল অনেক এইবিলাকত থাকিব, কিন্তু দোকান পোহাৰ খুলিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ বিনিময়তহে আমি বন্ধত আহ্বান কৰা হৈছে।